66 ľudovskí osmáky so svojima klasnima staršinami i učiteljami včera slaveli zakončenje osnovne školi. Pecero hodzeli do ruskog odjeljenja. Na švetočnoj ceremoniji direktorka najuspješnejšim školjarom tradicijno uručila pripoznanja i diplomi. Можем повесть, že oni boli jagodi i drugi dzeci do teraz bilo tu i njestašnih kojakih hviljkoh i bulošickoho, ali eto teraz svjatočni dzenji šitski še raduju zakončeli porjadovo školu, ali teraz mają jeszcze obowiązki, kolo zakončujucej maturi, takže mają jeszcze velje obowiązki. Zo 6 vukovih diplomov, kotri uručeni, jednu dostala i školjarka z ruskog odjeljenja Marija Barna. Podzjekovanja dostali i maceri maturantov, kotri pomogli u organizaciji maturskog večara. Po maturskim tancu u holu školi otrimana centralna preslava, a kolo polnoci organizovani ohnjomet.